What's up mga karuba? This is again your Konyo Boy Apong Glenn, rep in English Ilocano aglalaop. Itata da trivia tayo. Ti trivia tayo tangal daw ket ada pakainaigan na ti baka. Gaputa year of the cow itang atawid. So nga di yo kadi amo nga adto ti nakakaskas daaw iti may isang nga baka. Isu nga kayat ko nga i-trivia dito kada kayo. Okay? Baka kayat yung nga maamuan, baka mayat nga i-trivia. Baka kayat nyo lang. Baka lang met baka. Okay? Amo yung kadi nga ti baka ket na nasa graduan nga animal. Ijay India, uno it's sacred. Sacred isuna. Ta amo yung kadi pay nga DJ isbu na. Ket arami din da pay nga agas. Kasi ti kinasagrado na dito nga animal, baka ijay India. Kan amo yung ijay Egypt. Ada Diyos da nga kasila baka rupa na tinagan na DJ nga Diyos da ISIS tinagan na DJ nga Diyos da. Isu nga DJ terorista nga ISIS. Baka ti Diyos da ke baka. Joke lang. Parpartot ko la DJ. Di kayo mamamati. Tinagan na DJ nga Diyos da tay nagsinamba ka ISIS. Okay? Ti baka ket madiaglingling et. Oh, di ba? Di ba kahangagling et? Isu nga kay ayo dati agigan itinalinong. Tadi da nga agling et no kuma datay nga tattao, agling et tayo tapno agbalin tayo nga anya de, lumami isti bagbagi tayo nga misudahan nga ming agling et. Isu nga kay ayo dati aglinlinong. Ti baka pay ket napigsa ti pinagangot da. Makaangot da iti 8 kilometers. Kasi ti kinadayo ti pinakaangot ti baka, pinagangot da. Okay? Isu nga no makaruk at tabakam, madi ka madanagan, ada tsansan ng agsublideta, aglalo no familiar keng kwa na DJ dati na nga paggigianan, uno jay paggigianan na, jay lugar yo, no maparuk atam tabakam. Ngam no madi nagsublidetan, napuyutan ang ada nangalan. Siya, okay? Kasi ti baka. Amuyo ka din nga ti baka ket madalusan na ti agong na. Usar na ti dila na. Kasi ti katidog ti dila ti baka. Ken amuyo ka din nga deta baka ket haan na nga arabon deta root. Usar de jengipon na. Ta deta baka awan ngipon na ti ngato. Apay ko na yo. Un ata madidapay nakagatang tipustiso dati nga to. Haan kasi nga talaga ti baka. Awan tingipon dati nga to. Tilang babatid ng ipon na. Ti ububraon da no kwa, no agarab da. Irwar da tayo dila da. Iputipot da ka da jay root. Tapos gabuton na. Tapos sa dangal-ngal-ngalin. Kasi jay ti pinagarab ti baka. O amo yun. Sabsabali nga talaga ti baka ya. Wen kasi jay. Tapos galgal-galin da laeng. Galgal-galin da jay root. Kasi jay. Kasi lang, ti baka ket na barkada nga animal. Ado ti friends na deta nga baka. Okay? Jurega ayam da nga agmalmalum deta baka nga nakat ado. Isut kay ayo da. Ada isu da ti most loyal friends. Oh, di gid ti baka nga most loyal friends. Kadi gid pada da nga baka. Okay? Ada bukod da nga circle of friends. Oh. Amuyo ka di nga kaya dati uminom ti 140 liters when no kaslabay sa nga battab ti kadakil na ti agmalem deta baka. Apay ko nayo. Una ta handa nga glingling ut. Handa iling ida madalata. Sa diyo ka di amo nga ti baka ket amu dati umuli ti agdan. Oh, ngam madida mo bumaba. Adida mo panunot. Amuyo deta na trivia kada kayo. No pauli nyo deta baka, umuli dagdag ngem no bumabadan di mo. Masapul nga baklayon nyo nga aga pababa. No awan ti nagbabaan na num na pagnaan na nga sa bali, di pagnaan na nga haang nga agdan. Eta ti panunutan nyo. Apay ko nayo siguro deti ti no adda karakter mo nga baka, you just go up. Don't go down. Oh. Oh, di ba? Social ti baka. Agsardeng dan ko ano bumabada jaka mo. Amuyo ka din nga ti baka ket awan nagpada ti color na, galo ka di black and white. Agsasabali da ti color. Ada distinct nga color da, kas dalang fingerprint lang ti maysa nga tao. Kasi ti baka. Ken amuyo ka din nga ti baka makita da aming nga color except red. Oh, deta. Jaka mo
siguro iti uwi nga daba kami dinamag ko kaya makita mo dati red pero haang ko na joke lang. Okay kasi jay tsaka mo basta kasi jay iso nga digi jay siguro digi agar digi bullfight iso nga red tikas kasi jay tata masuron tay baka ta di na makita day nga kolor. Okay ken amo yung nga tibaga kaya dati maturog nga nakatakder. Oh di ba kaya dati nakatakder nga maturog. Kaya dati mangan ti 5 oras non-stop. Oh, mga dalatag ngal non-stop. Ken kaya dati agid idalaeng nga 10 hours. Oh, di ba? Kasi ti kinasadot ti baka. kaya agid idadalang mga 5 oras ay 10 oras. Kasi jay ti karakter ti baka. Okay? Iso nga itot nga tawen at daking kano anya ti kayat mo nga nagbalin nga karakter ti baka. Dadi kayat na ti pinagngato na ti agdan nga there's no way but to go up, not to go down. Oh, di ba? Kasi ti karakter ti baka, man nakigayem ti baka. Oh, di ba? Man nakigayem ka dito ta. Nalaing ka nga uminom, nalaing ka nga mangan. Oh, man nangang kakadi nga baka. No, si kaday sa nga pulo nga oras. Nga gid idalaeng nga bubraan nga baka makamuka kasi dati kitawan ti 2021 sapay kung mata nagasgasat tayo man ita kan at least nalpas tayo 2020. Oh di ba? Siak ni Apong Glenn and this is your konyo boy Apong Glenn rapping English Ilocano Aglalok. Yo peace out, bye bye.